Entezi zigabirwa mu maka ga Arthur Kazora or director wa Kazora Foundation kandi RDC Francis Chubuka or RDC wa Mitoma ni wabirari umujenyi mukuru. Atubire twasya ente 98 eziturugabira abantu hateri izoba hariho family mwenda eri izoba eziri kuza kutwara ente. Bwene nikibasa kuruga hamgisage natungire Roma owa Papa Francis kureba anti hati naija ukwatanisa na Kazora Foundation okutungura entasa y'amaka. Ogu agabire mbuzi empunu enkoko nente niko RDC kusima Kazora Foundation abo kuriro muranga gwa President Museveni. Nureba hati Kazora Foundation kani raise cows ente zizara kandi agamba hati zona ruhanga yampa habwenchi ntakwa abandi hati twasye ente 108 abo kwaza kazi 98 zitube twahire twahika ente 108 kandi empuniga nezitube twahire ate empuniga nazizire byana runana atwashikize kandi nabono baza kutuhereza kandi embuzi tubiye twine 120 ati ntuza kuhereza embuzi mukaga zibi embuzi 126 nebinde biturukora n'amashomero na project zone. Arthur Kazora ahire na President Museveni ente kandi eje yakirwa RDC ahabwo kumusima ibirunje byakorera Uganda no businge bweyine bitabahibwe ente nabo borekero kwesima noza kutwara ovunanizibwa ujo jakiraha ugideliveringe umufamu yeye yona eyaragambire ndakumusima kandi no kukiriza eshiyataraganise ntejatereza ndaganisa ngunza kwiza kugitunga kandi tisubire turete empano ahubwo kwenda kwereza abagenzi bitu no baganirwa mu project ege tukumuhengeza ubuhangu no kubaje n'umugisha kuyongera mu byakuteka gukora na hata muza kusayininga mu kitabo kugira ngo hawo emyaka 5 orete empano umburungi kandi ahubwo mukago kwenda nkazora Foundation efune ente zindi narembuze zindi narempune zindi okuzigarura mu society abwa development. Ekigendera cha Foundation no kwiha abantu mu boro kandi tubarukushorora mu mahanga. Gasha kwa Sheikh Abdulatif.